Ebusiafo judgment no very clear. There is no ambiguity. Ekwan bia ne ho a edda ho ma obi a obi betimi afa nchen abewura mo. It's very clear. Adenti na me ka say very clear. Ansa na judge no ebema ne judgment. The paramount stool of every traditional area is occupied by one person. Akonwa bia Ghana mramu no eye nipa ba ko pe ene tena so at any given time. Enti sampa akonwa na ewo ho no nipa mienu entimi entena so ma ne nye yeda. Enti ansa na judge ne be ma ne orders say yemfa obi din enko na yenko hwe say nipa ne yemfa nipa ne din enka hemfudin ho no ne edi kan ye so ohwe ne say nipa no osefata ana wa miti nuoma ese nipa miti ansa na yedi ne din aka hemfudin ho ana. Abusia Samgba Gyafla Gyafla, the personal assistant Abu Mahama Abusia for was Samgba Gyafla. Wa babie mu a odi enchiremu bi eba o say amanfo busa questions bebre efa judgment eba on the 7th of February ya court share Dormaahene say wonji Samgba Gyafla the gazetting papers monfan National House of Chiefs na busia yan gazetting wo honom na busia for mo amunim say oba out edibetu dwa say omo the gazetting papers no den ekọ but registrar na wo honom na busia for wanye no so no enchiremu odi ba ye ne say Samodua a obi anim say Dormaahene and ehihye na chi no busia for Oma fali case bi etia Samgba Gyafla ewo Blue Ridge mu abusuafo ehye Blue Regional House of Chiefs say Samgba Gyafla or the papers bia eba mo nyeden mo nje etu omo call ya registrar no wanye no sasem no ano ye den o ka kire wo mo say court case na Samodua afale against them no omunko court no omunko solve ansa ana abusuafo omu di omu documents na eden aba eno na Abu Mahama say amanfo obusa say registrar na wanye documents no etre say Blue Regional House of Chiefs omu onyina so bia enu nti documents no omu nya na say den eno na Abu Mahama ekire mu say the court so ewo court honom no judge na wotena case na Samgba Gyafla esama Dormaahene and Blue Regional House of Chiefs no so no ebusuafo ohwehwe mu say Samgba Gyafla ofa amamre kwan so eni amane kwan so ansa oba bedi hene ewo Samgba so ana the documents no omo wo so omo sign no omo an sign ye ana se dien ana judge no so wonim say oman bia ni hono mo ahemfu mienu ana eden ediso enti ohwehwe na Samgba Gyafla ni documents mu ehun se ofa kwan paso eye bibia woso ye a efata se ono ana di Samgba so na busuafo ohun se bibia eye den bibia eye janiu ansa no de wo hye to Dormaahene so se o mane 21 days Samgba na Samgba Gyafla ni documents no onfa National House of Chiefs na busuafo omon gazette no say ono ne Samgba ebusia Abu Mahama Samgba na Samgba Gyafla the personal assistant wo chirem timodia mumienko tie no enti madam asi mense momre pii no e be say ye call straight na yetumi hunu ne e koso ampa court no share the Blue Regional House of Chiefs say omonfa na enkrata no enko national na yemfa ne din enka ahemfudin ho e ba sa no na mra no kire say na lawyers ekọ court no mokoji sa order na court ni maaye no ni yedi ba na the traditional council send ye judge no agitu mu say ni order no na odi ni nkrata be ka ho na odi na CD forms ni be ka ho ema ye di akoma the Blue Regional House of Chiefs ye di samra ne su ema mu di nkrata ne koye omudi nkrata ne koye no
ni tofa bomu nyina ne say the registrar a friend no Amakunadu Kusi ehwe nananim eka kire the acting president say onye nkrata no na ne nkyeremu a odi ma nyina ne say eye ya Samgba Faruk tamu ana yewo nana Samgba Gyafla edi mandemos ne ba ewo June no mo ho no Samgba nso the same year no in around November and so the mandemos for echo the Bunu Regional House of Chiefs the same mandemos na ewo ho nti no ono register no enya de obeji ye nkrata no ye lawyer ebe explain kire won but Amakunadu can say ono de onji ye de ye mranimfo ye di mraso emraso na edi adwuma nti ye san ye chi ekoye ye koduru ye no sada no enwumre me ye video e kire ne ye si wo ho ade echi ye no Amakunadu a wo ye register no efrefre ye efresrese nananom ensan fa nkrata no emra nananom ti ye no omudwen ho kakra ye ka se na Amakunadu ka se wo nji krata yi na de na aba Amakunadu sisi de osre nananom omumfa enkrata no ensan mra de Bunu Regional House of Chiefs nana Samgba Gyafla ene ne atrankonwa edwen ho e ka se ampa ye de koye ene wo ka se onji na se nipa kora na so sanse yen sanfa nkrata ne mra de a ye enadwo yi ye ma yen sanfa nkrata ne nko obi a wo frɛ nananom e ka kire won se omumfa nkrata ne mra nananom bedru sunwane e frɛ ye ekoye a Amakunadu si woni ho na wakɔ bebi nananom si ye betwen o si de bi motwen ame mantem nananom si woni ho a mramu no assistant registrar ni deputies e wo ho Amakunadu si de bi e ma momfa nkrata no e ma me deputies momfa nkoma akwara bi a oye accountant momfa nkrata no enkoma no nananom mo wonim di no munim amamre no munim mra di enti na Amakunadu office na otimu no enye wabusua eyewu na aye registrar mra nim said ebedurum rebi no uni ho enti yeyi no yeyi deputy edi ne kan ho na ade enti na ye de ye nkrata aba una afre ye di kan ba ye wo ka se wonji nkrata yi na wama ye di nkrata na ba na wo deputy wo ho na ase wuni ho wo se ye ma ye mfa ma wo deputies me no na omo ho ne ma ne mfa ma obia na mbom ye mfa nkoma accountant bi a wo no wo baby na mo dwen ho no na ento asomo ye de koma accountant a wonye mramu no enye ono ye wo deputy na ochina wo ba na beka se enkrata no sebi nananom amfa enkrata no amma na de nananom ewo ka ti nananom dwen ho ka se wo ni ho na se wo ni ho nti wonje nkrata no na wo deputies no nso a ewo ho a wo mo office na ya hunu se wo mo office na se wo ma wo deputies no enji na mbom yemfa nkrata no enkoma accountant bi owo baby a nananom entimi emfa nkrata no enkoma because dachi ye ba na akogina court na aka se yamfa nkrata amame yamfa amame deputy ne ye di koma obi a onsem fata anu ye ben ene ye woka ti nananom esan wo machi na ansa na no mepese wo hunu bibi emra Amakunadu ye ko ya o ka se wonye nkrata no eye nana Dormaahene awie frɛ no ka kire ne se wonye nkrata no enti na wo frɛ ye esre se ye mfa nkrata ne mra enti wo sre ye se ye mfa nkrata ne mra ye no ensan mra no ena eye the regional minister of Bunu Regional House of Chiefs the regional minister of Bunu region eye honorable Akaboa etiye because ono ena eye Samgba ene Bunu Regional House of Chiefs ono eye omo lawyers otiye
enti wono amakonadu ena Nwonomahene mumu bebre no mu nnem Nwonome no ene ye friend soma omudi pa e won krata mu eye Nwonome eye Nwonomahene ene amakonadu nipa miensa we the regional minister amakonadu ena Nwonome Somahene ena omu ye conference call ena omu ka kire amakonadu se krata na nana Dormaahene ka se omunji no emma amakonadu no enji nti amakonadu no eti sa asem no eno nti na ofre nananom se yemfa nkrata ne mmara no wantena office ho amma nananom ambetu ho nananom sai baya the deputy se won ho no o se yema omu mfa nkrata ne emma omu na omu mfa enkoma accountant bi o baby ti nananom hunu conference call na amakonadu ene the regional minister oye the Bono Regional House of Chiefs for the lawyer ono nso na ye Samgba Gyafla ne lawyer no lawyers eno no we enye ade a ewa bontin eye ade a ono ana ye wohwe Samgba Gyafla ye di kan ba court Samgba Gyafla kan se odi ne ho be ka mandemos no mu na omo krata omo ba ye ne nyina no obehunu se na ono ne chambers ne wo so even though some kofa lawyer foforo bi so onye no na lawyer no san ye Emma editi say a free regional minister ni chambers wo ene na free enti say regional minister say we are neutral fine now we are lawyer and you were acting as a professional say you as a regional minister na ba enka baby anokre ho no ho ene say wo gina na wo mamra na enam so a wo ye regional minister no wo mamra no eye adwuma enti ebusuafo me bone tofabo mu nyina ne se amakonadu a ofre ye esre se ye mfa krata ne mra no nananom esan tu ka ebeduru ho no oso watu kwan ne deputies na nso omo office ho no osi deputies no ema ye mfa krata ne emma won ne ye mfa krata no enkoma obi ewo baby foforo nananom amfa krata no enya because ye di jasa ne pa no na amakonadu ye kopie mu court na amakonadu se yamfa mame me deputy kura yamfa ma no a de ne ye woka tinanana mamfa ma na ne nyina ne se conference call na oni the regional minister any Nwonomahene Somahene eye ya omoka chen se ma ne nge no enu nti na otu sa na mu no nti abusuafo ye damasi na obi ebisa me se enti sa mere ya sa de na ase no dien ena ewo ho enu kire se amakonadu nom ebetimi aye bibi ama ye nuema no enkwa na mesre bibi eni ho hwe mrano a de se ai wo mu yi mrano ne gina bia a mepese obi biara we a Supreme Court judgment ebaye that Supreme Court no mepese we have reference to the Republic versus Mofa ex parte Aluti oko that was 1971 Ghana Law Reporting 391 emuno estate say me kano potokasamo na machirasia mawati or see an order or judgment from a superior court of adjudicator unlike those from inferior court is presumed to be valid until the contrary is proven. A person who willfully disregards such orders does so at his own risk of being brought up for contempt. What a party affected by the order can do is to take steps to have the order discharged or set aside. Near Supreme Court kanyina ne say court be a free high court echo say a ma judgment sa judgment no e hye obia so say oye n'adwuma kopim say court wa eye higher than sa court no beka say ne sa court ne kan no endi mu dia eno ene ye di begyan e di ato ho until that ne de ne court na ka no eno na edi so ntimesre mo amu bisa say eyi
na abena kona do si court assembly was sunyane nti onyi a ene wodi kan no enye nokre ena usan call the CI19 no ene ye mra ehwe the appeal court so uko CI19 rule 27 sub rule I na or see an appeal shall not operate as a stay of execution or proceeding under the judgment or decision appeal against, except where the court below or the court otherwise orders. Enti so bisi assembly wo baby nti it prevent amakunadu from taking the enkrata na enye nokre. Na question maybe sane say can't a pending motion overreach a valid court order? And the answer is no. Entimestremo obi anka na koma anto ne yam bibie ni hɔ a esi omukwan sɛ omunye nkrata no saa perceived agenda bi a wo madwen mu a ompese omuyɛ sɛ sika bi na omugigidi yɛ a ɛno nti no nokore na bedade a omuntimi nya we don't have any problem. Send ye mra ne sie no ye sign eduru hɔ a na 21 days ni duru na omantoa na mo biara ye de mimi wa ha mi ni mra omo mu ni mra ye fa omo mu di ye ni mu e de ye court no ye bese akọ mu na ase akobisa wom se 21 days na court no e de ma amma konadu kusi no sei no ka ye mra no ma ne kwan ma ne ye sa se mra ne sei ane a ne ye gya no se mra no nso nsi saaso ya ne ye bisa se eni ye de ne wo hwa ye se ye ntemesrɛ mo saa na akotie ti monko na monko kenkan ebinom ogusu ebisame say de enkura na wo judgment ne mo ebusiafo judgment no very clear. There is no ambiguity. Ekwan bia ne ho a edama edo ma obi a obi betimi afa nchen abewura mo. It's very clear. Adentina me ka say very clear. Ansa na judge no ebema ne judgment. The paramount stool of every traditional area is occupied by one person. Akonya bia Ghana mramu no eye nipa ba ko pe ene tena so at any given time. Enti sampa akonya na ewo ho no nipa mienu entimi entena so ma ne nye yeda. Enti ansa na judge ne be ma ne orders say yemfa obidin enko na yankɔhwɛ sɛ nipa ne yɛmfa nipa ne din enka hemfudin ho no ne edi kan yɛ sɛ ɔhwɛ ne sɛ nipa no ɔsɛ fata ana wa miti nneɛma a ɛsɛ nipa miti ansa na yɛde ne din aka hemfudin ho ana sɛ nka na obi ti akonnwa ne so dada te sɛ yɛmfa ne sɛ president Mahama ɛyɛ president yi na me Abu Mahama masɔre akɔ court Supreme Court sɛ mun order sɛ yen swear me in as a president. Court no be bisa. Sa president na opese wo kotena so no, obi ti su dada na ne oti su dada no onamra kwan so no kotena so ana. Se ye nokura ye bebo asem na gu wa hwe yakora na yesan chimatum. Enti ansa na judge no behwe na Samgba Gyafla enkrata na wahwe se obehwe se momfa ne nkrata nko ne yemfa ne din enka hemfudin ho no. Na yeso wohwe se sa akonwa no obianti so ana nipa na otiso no mra kwan so ene ofa so tena so ana bibi etochima se bibi tochima de a ene yese me fa mra kwan so na yesiesie no ento hwe from page 26 of the judgment ni edi kan a judgment ni nyina no eye ne lawyers for kikaye ne omo a omo ba ye kikaye nsemo a ono ye omo de ba ye na judge ni summarize ye ba baby a or determine case na nkasa no e hyase free page 26. Page 26 who kind first paragraph I Roman numbers I mo am sending me questions amu bisa say ambiguity bi wo mu na maame na bie judge na bie kwan ama enkrofo foforo bi ombetimi di krata bia kɔ no na me pese metumi bu ase kakra e bia videos na me di kan ye no mante ni o ma bia se ye. Uko page 26 I na judge Genesis saying o say na Samgba Gyafla e de ne nkrata aba say menhye na yemfa ne din enko
ni yɛmfa nkɔka ahemfudin ho na mehwɛ nneɛma no nyina wie no ansa na mɛma saa order no ɛsɛ sɛ mehwehwɛ sɛ ne yɛdi kan or see whether the applicant has fulfilled the basic requirement for his name to be entered in the National Register of Chiefs. Okay, page 26 now. Or say ansa na meka say yemfa won krata no enko no na ese mehwehwe mu na mehunu say o sefata ana nneoma ese nipa fa mu ansa na yede ne din aka ahemfudin hu no wafa ne nyina mu ana. I hope you understand the logical reasoning of where the judge started from. You've come before me. Let them send my papers, my CD form, so that my name will be entered in the register of chiefs chiefs in Ghana, not in any other place, but rather for the Sampa Paramount Stool. And we'll see. Answer na be masa order no. Then I need to find out whether you have met the basic requirement for your name to be entered into that register. And wɔhwehwɛ mu nti wɔhwehwɛ mu ohunu sɛ deɛ na edi kan a ɛsɛ wɔhwehwɛ mu Sampa akonwa na ɛwɔ hɔ no ensɛm bi wɔ ho ana sɛ ensɛm bi wɔ ho a saa nsɛm no akosi sɛn nti uba page 29 the second paragraph page 29 second paragraph kɔ mempɛsɛ wobɛka sɛ oh na oboniti mu ɛna ɛka me pese judgment no ho akoho na me ne wo yenkan page 29 the second paragraph Sampa enkonwasem judge no e ma yete ase se Sampa enkonwasem ya solve o kan woni judgment no mo enti wa hya ase se ansa na meka se yemfa wodi nko no ese mehwe se one meeting the basic requirement nipa ye ansa na yede ne din aka ahemfudin ho ene oba ye nti oba page 29 no ene o ka say or say events has occurred before the Sampa Traditional Council and the action taken by the council speak to this. Or beside question o kind first opening now or say so on the basis of the affidavit evidence before this court. Or say, se wohwe ennioma ewo manimu o madansi die ene o monkrata o mudi abetu manimu as a judge ameti hey. Or see, so on the basis of the affidavit evidence before the court and the argument of the counsel, can it be said that as regard to the applicant herein, there has been a compliance with section 14.2 of Act 759. Act 759 no eno na ye ahemfo a mo Ghana embrapon a aban no ahyehye eto hɔ a edi wɔn so. Eno wo se ye hwɛ ennuoma a lawyers fo aka ene nnuoma a ɔmode ato nkrata so a ɛwɔ memanimu ɛwɔ as a judge. Enti metimi aka sɛ Nana Samgba Gyafla wodi asɛm aba manimu yi saa ahemfo mra ese nipa di so ansa na yedi nidin aba ahemfudin mu no wadi so ana ene obaye eno na obeyi ano ene o see the same page 29 second paragraph or see events which have occurred before the Sampa Traditional Council and the action taken by the council speak to this. Or see nioma esisi was Sampa Traditional Council any anamutuo bi a Sampa Traditional Council for eteki ye no edi adanse na ekasa kesi ema saa adiwe and was saying or see now irrespective of the counter deposition and the submission made on behalf of the first respondent and the second interested party, it can be gathered from the affidavit evident that the Sampa chieftaincy issue were resolved by His Royal Majesty Otumfuo Osei the second through customary arbitration. Or see, a neoma a woman judge anymore ha.
adansidie enkrata ewo ha a eda manim emfa ho ne ne Bono Regional House of Chiefs omo lawyer eka ene ne Samgba lawyer eka enuoma ewo ha eda di pefe se sampa enkonwasem ye de ko yewra otumfo ose tutu enim emanika asem no awieye wo judgment no kom and was see after which the applicant candidature was approved by the first interested party. Was it sa asem na ye kan ye through customary arbitration ye kan wie ye eno na gina so a Sampa Traditional Council no egi nana Samgba Gyafla etu mu ema ne bedi ade so ho eno wa gina so edi ba ye ekọ ya okan ye enti wei eno kura no wan kan ankọ enimu bi mu kura mpo na any law abiding institution enkrata akopie ho bia no ne court na ka no judgment until say another court will set it aside ne judge na ka wa ha no banning say ne meka kire wo say ukofa judgment bi eba ye in 1971 the Ghana Republic versus Moffat Espati Aluti send ye meka ye say uko Ghana law report na 391 ubehunu say na ewo mu Supreme Court ejitu mu say judgment bi aba banning until say higher court be set no aside no it is binding on all of us. Enti mesra mo abusuafo judge no ejitu mu say ampa yaka asem na wie. Enti this is a pronouncement from the judge and it is binding. Enti se obisi yanka sampa hensem awie yaka wie eno na judge na kan wa ha say yaka wie. Enti se nkrata yamfa ne say nkrata 100 ekopie ewo national judgment no na national eka ho National House of Chiefs no muka sa court nsem hu enti se nkrata 100 ekopie national yamfa ne say mimi di krata ne biako nipa foforo di biako Farouk di krata ne biako Mamulenge edi ne die ko na Bono Regional House of Chiefs for see omu die ni odi ne die beba bi omu di beko na omu di ko na ekopie wo national ho a and judgment na abano na national ka ho bi national party to it enti se judge ne se ye ka sampa asem wie ya de na national baby sa sen na kama ni kosi ye hwan na ye kan ya wodi nkunim o kan ne wa ha o see Mamin kan biom the same page 29 me pesa woti nuoma biase mo koso na mo send questions judgment no abia yi na me pesa wan kasa no fa wontimi nkan brofo a ye print bi mamo na ko pe obi a oye neutral say kan ha ma me na mentie and was see irrespective of the counter deposition and submission made on behalf of the first respondent no the Bono Regional House of Chiefs and the second interested party Samgba Gyafla, it can be gathered from the affidavit evidence that the Sampa chieftaincy issue were resolved by His Royal Majesty Otumfo Osei the second. Ose adansidie ene nuoma ewo manimu emfa ho ne ne Samgba lawyers eka ene Bono lawyers eka adansidie ewo ha no eda di pefe se Sampa hensem Otumfo eka mane wieye ene o course say ose eno ose through customary arbitration after which the applicant candidature was approved by the first interested party. Or say ye can assembly we so and no na gina so a the Bono the Sampa Traditional Council egi nana Samgba Gyafla etu mu a obeswai kire wo mu a omonso swai kire no enti say 100 krata ekopie national we kire say why candidature enna the Traditional Council approve ye based on the ruling of based on the arbitral award asantiman emaye nti kata 100 na eba no mafa 11 no mahwe mamulenge olusu ye nti ne nkrata no enye Traditional Council ne sanction no mu di atu nchen Farouk Ahmed aye frɛ no Samgba ne nkrata ne maame
echo oko arbitration or lusu ye na ya to atwene ne ya ba na Samgba Gyafla yes oko arbitration omo wi ne ye ne eno na agina so a traditional council no approve ye sa na court ne kan ye na de ato ho. Very simple. Intimesremo. It is very simple and very until a higher court set aside a valid judgment of a court. It is binding on all parties involved. Well, Busiam, any Abu Mahama, Samgba Gyafla, Gyafla, the personal assistant, and a Busiam for Moten and Kano, then Sammor, dear Google, a day and a walk of farm. Comment session on nature waging a funny seminar. Ah, Hadum, a skeleton man, TV, we see a talk for more. Jadi Bebre, when this way your first time more, any of Bomodian, subscribe, mere notification is so. Click on send your video, Pia, ye betumono, one song Sabakan when ye be sure. Midasi Bebre.